Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sangapada. Manibod dito'y Nemars Studio. At to'y manin na sumangbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakay basahan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ti may sa pagayam tayo ng problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kada to'y manin ni kasin nyo nga Yongyong Ruiz. Nga umay manen mang tedbiag ti may nga pakasaritaan nga ti udi na ket adda parikot na nga intay tumet balakadan. Ti problem of the day ni Kiana iti Ilocos Norte nga napauluan iti Kagawad Aturog Part 2. Oy, Kagawad Aturog Part 2. May kadwa nga paset wenno tuloy daydi imo na nga naibasa nga problem of the day ni Kiana nga napauluan met lang iti kapitan ang Kagawad Aturog. Ayan, ket deti tuloy nan. Itay laeng istoryana. Deti tuloy ti pakasaritaan na. Numalagip yung mga kasin, i-recap ko lang. Deti Kagawad Aturog nga istorya nga surat nga basa idi lawas na. Deti napilitan wenno napilit nga nagtaray nga kagawad. Gapo tati katugangan na alalaki ket kapitan iti barangay da ket isot namnamaen na nga asla mangituloy to ti tugot na. Kumbaga kay isot to ti namnamaen si kapitan nga mangituloy ti tugot na iti politika iti panagserbi iti barangay da. Tapasi ga babae deti anak na ket handa kanumet nga masango ti agkapitan wenno sumurot kadeti tugot ti amada. Aget ti amo deti kapitan ket nagaget nga agkamkampanya deti asawa ni Kiana nga ni Wangyo ng tigaya magpaiso mapanlamat maturog ijay talon na taturog nga ron kaya nalat maturog yan ngem deta pa nagkamkampanya agat ti problema mat ni Kiana namnamaen matan deti tatang nga kapitan nga ag number 1 akagawad detoy manugang na nga ni Wangyo gabuta tingarod pagarup na mapan agkam kampanya solsolo na nga talaga nga napudno ti gagar na nga agbalin nga kagawad nga agpepeso nga mapan agbalay-balay nga mapan makipagpakaasi ka digiti mong barangay nga ibutos da nga saan na nga nasken nga aramaten tinagan ti kapitan nga katugangan na tapno mangatiw no dikit ket na bukod na nga diskarte bukod na nga effort tapno no butusan da aya ket ti problema ni Kiana idinaudi nga surat na ket kumbaga kalkaluban na ti asawa na iti amana nga kapitan ingem ti problema na into no dumteng ti panagbubutos ket rumwarton ti resulta ti eleksyon ket makita na nga awan mo't tinagan dati manugang na nga ni Wangyo kadagiti napagasatan nga nabutusan nga kagawad ay ket ditanton nga mababalawen pati ni sender nga Kiana baka kaguran to ni tatang na takinal kaluban na ti asawa na kasla kinon konsintir na nga naturog lat obra na imbes kasi neryoso ta kinagkampanya. Ayan, malagip yun datang istoryan. Ada tuloy na mga kasin, ket padaanan tayo. Amuin tayo na anyat tuloy datang istoryan. Nakin anyat nagtungpalan na. Ne, amu yumet, nalpasin ti eleksyon. Anya nga tat nabasamak. Nagmilagro nga ta. Wenno talaga nga saan nga nabutusan nga kagawad ni Wangyo. Akit no kastaman dinapasamak anya nga tat nagbaling nga reaksyon ni kapitan. Anya nga tat nagbaling nga reaksyon na idinaamuan na nga kinalkaluban gayam dati anak na deta nga aramid ti asawa na. Sagudayan nga rod ti surat ni pagayam a Kiana. Dear Kasing, sagbay man ngayon nakituloy ti pakasaritak nga kahit ko nga itaklin iti programam kasinyong kablawang kay man pa iti naragsa ka pa nagbibuya
nakayamin nga taga MRC Studio, kablawa kay tinaragsak ng aldaw. Kinagyaman tanay kanak manin iti gundaway nga mangiburay iti pakasalitaak iti may kadwa gundaway. Ngamin kasinyong dimtengen tay pagbutbut ngak unay nga mapasamak. Ti panakaangay ti barangay elections ken panakaamumi ti resulta na. Nganam na maek nga dito'y mat nga maamuan ni tatang ti kinapudno. Nga ti asawak nga namnamaen na nga mangabak nga kagawad gapot patsen na nga nagagat nga mapanagkamkampanya. Ket napasama ken. Ket sagbay nga kumaro dati nga parikot kasinyong agpabalakadak man kada kayo. No kasano wenno anyat napasamak kalpasan day di mo na nga surat ko kastoy man nga rugyak ti amin. Kunak tupay ket. Dito'y man nga dito'y man ti ayan mon si kawangyo. Ay, unay mo timbakay. Ape nga ming ayang may dandanunin dito'y. Kat alangan magkasaan ka nga danunin dito'y. Kat di ka mauray nga agawid. Nagimas iturog mo dito'y. Idin to nga namnamain ni tatang nga adda ka idje nga mapankagkamkampan niya. Ay, unay kamot na. Amom ka di nga marigrigatan na, kadetang aramidang. Kaya pa nga marigatan ka mabagat. Marigatan na nga road, gaputakal kalubang ka kinitatang. Kat kasano nga road, dinudumting to ti eleksyon. Maamuan tayo itong ti resulta na. Nga awan to tinagan mo, kadigay tinabutusan. Tadi ka matagkamkampanya. Di tanto pa amo nga agtaray kagayam nga kagawad. Takasano? Di mat pa nanayunan deti tarpulin mo nga naikabit. Ay, deta ti kong kunakait. Kikaan niya nga tano ipudlok nga tan kinitatang. Ay, saan mo aramidin deta? Nalpas nga kinalkalubangkan. Tinakid dinaskin nga aramidem. Inkag kampanya ta adda pinabatbating aldaw. Manulang aldawen. Eleksyon ton. Ay, anya, agsin na ay kakid di. Tumagdar kakid din. Tayong kagkampanya. Ay, yun na yung bakit. Napudot ni. Ay, kit sa paim tun Nalalala. Sige. Da kayo gayam tatang. Ay, way, nanak ko. Kumustahin kay Mart? Awang ka day, ni Wangyaw nga asawam. Awan tatang. Kung nagtupay kay, naman siguro nagkamkampanya. Nagagad na dyan nga manugang ka. Iso nga namnamaik. Nga dakkel, wano ado ti mabutos na. Mabaling ka de, ti makikape. Ay, sige tatang. At nudyak maura ni Wangyaw, pakibagan tulatan. Tian niya tatang. Mauding nga panagkampanya itong Sabado. At adan tumaangay nga motorcade. Ibagam to nga umay tumaki motorcade. Amok nga di nakayat kaster aramidin na. Tang. Saan na kayat nga aramaten ti kinakapitan ko tapno no mangatiw iti detong eleksyon. Ang nasken nga danton motorcade. Tapno no ti kastagat makita ti iti tattao di barangay tayo nga agkay-kaysa kami nga agkakapartido. Sige tatang. Ibagak to kinkwana. Ken saan to na mabalintag kampanya iti aldaw ti Domingo? Uwin tatang. Ala,
Sige, uraya ka ron, ti kape, balasan ka. Nasayaat mo ta nagsuyab kan. Maturog kan. Sa paim ti maturog. Tapno masapa ka nga agriing. Tapi nga, sa paim ti agriing. Kit nung hay na imas ti turog ka. Ay na, Diyos ko, ayan, nalipatan man yung tinagtulagan tawang yo. Sa paim ti mapanagkampanya. Tapno, barang adapila namnaman na nga. Mangatiw ka. Uri no, manulaal dawan nga, agkampanya ka. Ay, anya, saan mo ibagang masulit ka? Ay, nasaan ka grasrasunan? Ta syakti madadail kinitatanggap mo ka dahi tangan aramidam. Ay, kasano nga mga baka ka, jak man nagkampanya. Iso nga ron, nga gundawayam itang ada pinabatbati nga aldaw tapno agkampanya ka. No, di ka pinagibunong ka dagita pulyetos mo. Nung makita ni tatangan ka kaasiak nga mangiduldulin. Ay, unay matan. Basta, riingan ka nga riingan, di masapa. Taing ka agkampanya. Numabalbalin kuyugin ka, ay saanin. Basta sigurado nga mapangkag kampanya, mapangkag house to house. Tapno nung agibunong ka kadagita pulyetos mo. Ibagam kadakwada, agpakpakaasi ka kadagita tao nga butusan da ka. Win ko namanan. Win around. Uy, agring kan. Unay matan. Nakasipsip nga't palaang bakay. Kituwa. Bigatan. Parbangunan. Ay, maturog ak pa'y madamdamak to nga rumwarain. Ay, nasaan na mabalin? Awan na. Kasano ka makaado iti makampanyaan? Kasano ka makaado? No, kasta nga maladaw ka. Itata sa paem ti rumwar. Agisagana kan. Eksakton to. Panagre-rein to. Dagiti tattao dito yung barangay tayo. Ay, unay mo. Ala, bumangon kan. Bumangon kan. Nagtemplat kape mo. No di ka bumangon dita. Isuyat ko keng kate kape. Ay, saan mo tabakay? Isungar nga bumangon kan. Agmurmuray kan. Tayo nakagtemplat kape. Unay matan. Paspasam ti mangan. Wine. Sabi kami dagdagan na kaya. Mabalin na yan nga paspasak ti mangan. Apay nga sennaay ka nga sennaay. Kasano kat madanagan naklaunay. Diyak amo noon yan tutagbalin nga reaksyon ni tatang nung maamuan na ti amin. Ekit sa mong ibagbaga Saan na mabalin? Sigurado nga maamuan ng tumitlaan. Into nung maamuan na ti resulta ti eleksyon. Iso nga sapi ko Dapay namnamam nga mga bag. O reno, italain nga agkampanya ka. Ay. Pang-aasim man, wangyo. Apay manay. Agseryoso ka man. Kasi lang di mo panunutin ti marikirignak. Mamukla unay ni tatang. Amok nga maluksaw unay nung maamuan na ti kinapudno. Isong ipagpagapum kumakanyak. Nalawang bakay. Uwin ko namanan. Madamdama. Baka mapangkanto man ni Jitalon ta mapangkaman maturugan. Ay na. Padasim nga ramidin da ita. Mapunuanak king kan, wangyo. Seryoso No di ka agtungpal iti kayat ko. No di mo aramidin, di kita kahit kong aramidin. No maamuan ni tatang, ditang aramid mo. No gurain nak ni tatang, gabu ka dita. Isina ka kunak, panawang ka. Anya, panawang da ka, kadigit anak ta. Ay, unay mo tan bakit? Iso nga rod, nga aramidim ti kayat ko.
ti pagpagapom ka na kami nga pamilyam. No di mo kahit nga mapukaw kami ti biyag mo. Isardeng mo kumandet nga kinaturog mo. Tag seryoso ka mat. Ikarim, agkari ka. Wayne, bakit? Agkariak. Ikarim nga ramidem ti amin tapno mga baka tapno no hangag dua-dua ni tatang. Tapno saan nga makagura kanyak kadata. Agkari ka kumawang yu. Ikarik bakit? Promise. Saan kay ka di nga mapanagkampanya, tatang? Ay, sanin. Malasang kaw, nalpas, nag-house to house akaw. Itinto no bigat, maangay to ti motorcade. Kinimbag man, tanapan man nagkampanya ni Wang Yaw nga asawam. Uwing nga rin, tatang. Nasayaan to kasta. Kat natalgad tiriknak, nga makastrik isuda. Kat namnamain yaw nga tulungan kay to, nang runat ti asawam, kat isurok to keng kuana, dagiti naskin nga ramidan na, kas kagawad, diti barangay. No lagi dita, napudno ti gagar na nga agserbe. Kat makita, ti kinasinsiro na nga, mangidaulo iti barangay tayo. Baka i-endorsok to isunang at sumarunong ka kapitan iti barangay tayo. Tang? Kapitan? Una, nasken nga agga pumadlaang ti pamilya tayo, ti sumarunong nga mangidaulo, ta aggraduarak taon, ti kinakapitan. Saan ka madanagan anak ko? Lucky day, ta sursuruan amin, wano aramidan amin ni Wang Yaw dagiti isurok yung kuana. Nalakan tulaan ngayon para king kuana. Sige, tatang. Maluksawak lakid de. No saan nga agapo iti pamilya tayo? Ti mangidaulo ti barangay. Tanabayag a panawan, nga agapo iti pamilya tayo, ti mangidadaulo da iti barangay tayo. Manipod, kadagiti lulo, iti tuod ko. Aging ka ita. Amum da ita, anak ko. Uwin, tatang. Andakon ba kahit? Nasayaat mo. Ape nga narabiyang ka ita. Ay, kwa. Ay. Kat, kasti, kariking ka. Serious workout. Di pa nagtaray ko akagawad. Tikit mo saan? Aging ka ita. Ano nagrabrabi ka nga nagkampanya? Uwan, bakit? Kat, aramidem ti amin tapno mangabak ka. Tapno saan nga maluksaw ni tatang? Uwan, bakit? Nasayaat no kas talakay. Ay, at least natalgad tirik na. Nga damat lang namnamam nga mangabak. No laki dita, gundawayam. Dating nabatbating nga aldaw. Ay, kito no bigat. Motorcade. Kuna ni tatang kanto ka no sumurot. Angim okay lang ka no mo to saan mo kayat. Ta respeta rin na ka no mo di desisyon mo nga saan mo kayat nga aramaten ti kinakapitan ni tatang para iti panagkampanyam. Ay iwan. Mabaling kumabakay. Ure sa anak nga sumuroten iti motorcade. Takayat kong harap ka. Mga bakak. Babaen iti bukod ko nga diskarte. Sigurado ka? Angin maudigin to no bigatan nga panagkampanya. Panagkunam nga talakay. Masursur mo pa'y amin? Iti sel. Amumatan ti barangay tayo, nawaras. Kada butos, napatag. Ay, bakit?
Danunek, digiti nasa silsil nga lugar, diti barangay tayaw. Nasayaat no kasta. Kat, ituloy mo ito na bigat sa paim tumanen. Ha, ay, kwa. Sige bakit? Agyaman ak no kasta lakay. Ay, at least natanggid tirik na. Kin may isa bakit? Na amiris kunti amin. Ha? Mabuting ka madlaayang nga mapukaw kami itibiyag mo. Uwan ang bakit? Napatig kayo kanyak. Iso nga ramidik ti amin. Tapno saan kay nga mapukaw itibiyag kaw. Umuna-uning nga ramidim ko malakay. Ang nangrunan no mangatiw ka nga kagawad. Anya. Ikatinda ta kinaturog mo. Saan naman baling nga kasta? Amangan awagan ta kanto iti Kapitan Turog. Ha? Baka kamat no. Imbes ng kag-duty di barangay hall, maturog kanto dyan. Saan ba kay? Nasaya at no kasta. Sabi ko ma, taagbalbaliw kang agpaison. Ipagpagapum ka na kami, lakay. Uwan bakit? Promise. Ala, may kang dito yan, agkapangantan, inururay ka nga talaga. Ay, wala. Bakit? Agyaman naklakay nakaamiris ka matlaang. Agyaman nakbagbakit. Suportaran na. Iti anyaman nga karamidet. Kadwan Oray no, saan mo nga kaya idi, ti nga serkan ti politika, ti panagtaray akas kagawad iti barangay tayo. Agyaman nakta. Inawat mo matlaang dita nga responsibilidad nga kaya't ni tatang nga ipasakin ka. Tamo mo ti history ti pamilyami. Uwem bakit? Maluksaw lakit din ni tatang no. Saan ton nga kapoy ti pamilyami ti mangita ulo ti barangay tayo. Kat sikati makitkita na nga. Sumukat to kinkwana. Iso nga seryoso mo kumada ti napatbati pa nga gundaway mo nga. Makapagkampanya ka. Uwain bakit awan danag. Aramidik ti amin para kada kayo. Natalgid nga rin tiriknak. Saan akong nga madanagan nga. Maluksaw to ni tatang kanyak. Gapo iti panangkalkalob ko iti mading aramid mo. Kat pakawalan na kumabakit no. Ididamo ka mas pinilik pa iti mapan maturog. Ngim ta mapanag kampanya. Ngim ita. Ikarek. Promise. Aramidik ti amin tapno mga bakak akagawad. Tapno awan ti masaon ni tatang mau. Kintap na no, makapagserbi ka ko na Saan lang nga gapot isot kaya't itatang. Ay, wine, bakit? Nasayaat no kastalakay. Uri no, naibagak man nga panawan da ka, no kas pagarigan ta. Saan mo nga seryoso hindi ito nga banag? Nasakit man para kanyak kat. Gaputan na patig ka kanyak. Wang yung gaputa ipatpatig ka. Ay, nangruna kanyak bakit? Ipatpatig ka. Ipatpatig kayo. Kadagiti andak ta. May katiman. Tarakupin ka bakit? Nabayagin kahit nga niya manualdawan nga awan na pasamak ka data kat kasanuman kami kat may stressak akit ita may stress ka kadipay saanan natalgad tirik na akong nakaamiris kan ay mabaling nga din bakit tian niya amumlata na mabalin nga ron nga anya. Nga ipisok kunda ti baluta. Yan ta balot box mo. Anya?
O i-advance ka mo't unay. Ito na pala Lunes di pa nagbubutos. Ay sabali mo't di pa nagbubutos ta Sagbay nga, inakto agbutos. Akit, aramatik pa lang matibutos ko. Ay, anya? Sika palat pangaramatak ti butos ko. Ti butok. Ay, anya? Tiladaan ng buto. Dati butos ko. Sika nga talaga. Ay, pagkakatawaan ka lang bagay. Sa bagay. Oh, anya, mabaling. Ha? Mabaling ko nga ipisok dati butot, balutak, yan ta balot box mo. Akit mabaling na lakay. Ay, nagsaya atayin mo basta i-promise mo. Ha? Agkari ka ulit. Agkari ka manan. Uy, bakit? Ikarim, ngayon to bigat sa paim man ti mapanagkampanya. Agmalmalim data. Ngamin, mauding aldaw into nubigatan. Uy, bakit? No di mo kaya't sumurot iti motorkid na tatang. Kidi, uri si kalatan, agsolo ka nga, agkampanya. Uy, bakit? Agkari ka. Nasabi ko tamangati ka. Kat saan to nga maluksaw ni tatang? Promise, bakit? Promise. Aramidik ti amin, tapno nagiti ka baranggayan tayo. Ikurit dan to tinagang ko iti baluta da. Sa dan to ipisok iti balot box. Ang ita, dati balot box, balutak ko na ko. Ipisok ko po. Umuna di tayo ta balot box mo, bakay? Una. Aramatek ti butos ko. Sika nga talaga. Lami ka nga dito yun. Ayan. Ay, talaga. Uwin lakay. Nakasaganan ti balot box ko. Nga pangipisokam, dahi tabalotam. Ay, naggana sa'yo. Sige. Anak ko. Ay, tiamo ko man ipisok mo tabalotam dito balot box ko. Ay, kitagsurat akpay mo't alak. Bakit? Ha? Isurat ko pa lang mo't adagati ibutos ko nga. Punong barangay. Ken pitong kakagawad. Umuna. Ikurit ko, tibutos ko, dito'y punong barangay. Ha? Dito'y, dito ulong. Ito ti punong barangay. Aya? May kadua. Dito'y number 1 nga kagawad. Ay, dititingad ko. Una. Isumati sumaran no. Yung punong barangay. Saan ka de? Babanam. Ay, pumababaag ata. Naikurit kon dati pers kagawad ka. Inak mo na 82nd kagawad. Eksakto, number 2. Gaputa duwa da ito. Ha? Tamot. Baro kong gumatibagbaga. Kay wun number 2 garawd. Gaputa duwa. Duwa da ito. Duwa. Uwang ihula ka ay. Aping nga nagbayag ka nga, gikurit yan ta number 2 nga kagawad. Ay atidog tiragan na dahil number 2. Na yan. Inako ni ti number 3, bakit? Number 4 akagawad. Number 5. Number 6. Naada ka dito. Ken Maudi. Number 7 na kagawad.
Ay, guri ka. Abay. Gayam iso ti may kapitong nga kagawad. Yan, dayta yan. Ayan ti, nagbaitan ti lupok. Daytoy. Wain, ta daytoy ti kanayon nga madisgrasya. Daytoy ti agnangabit. Adda pa nakaatiw na. Mabalin nga maunaan ni number 8. Iso dati number 70 kada delikadwan. Ayan. Wine. Ang amom ka din nga dati number 7 bakit? Apay. Kadagupan da nga amin nakagawad. Manipod number 1 ang ikat number 7. Iso ti kapipintasan wenno kamamayatan tirik nana. Numapagasatan. Anya? Apay mat. Agit umuna-unay bakit? Numakastrek ka may kapito. Dakil abang armaw. Nukuma. Anya? Nukuma. At adot butos din si Sumaronaw. Uri basit laag posible nga maabak. Dinto nga ano adda ka dyan number 1. Uri no makisayang kat butos. Kiti adayo pa iti pakaregregam. Dinto nga dyan number 7. Nukas pagarigan. Tamay may salaan ko mati diferensyada iti number 8. Nag-recount. Akit posible nga agbaliktad pa iti amin. Iso nga dahito iti kagagasatan kadagiti 7 nga kagawa. Aya? Kiuna. Iso nga ron dati agnangabit nga kagawad nga kunada. Iso malagayam nga nagmetrik na na. Kiuna. Wangiyo. Naikor itkon. Dagiti nagnagan. Bakit? Manipod punong barangay, aging ga iti maudi wenno may kapito a kagawad. Itan, nakasaganan ti balutak, nga isirik ko iti balot box mo. Nakasaganan mo ito na ti balot box ko. Lakay. Mabaling nga roden, nga isirik ko. Sige. Iya. Wangyo. Nain bakit? Sabi ko mata mga abak ka nga kagawan. Bakit? Uri no, saan to? Numalpas to di eleksyon. Basta mga bakabok, lakay. Uri ka na yung kantong agipisok ti balotam, di balot box ko. Talaga? Sige, aramidik ka ron ti amin bakit? Tapno mga bakak. Bumangon akong ta. Riingay ko ni Wangyo ta. Masapa nga mapanagkampanya. Awan mo't ni Wangyo diti abay ko. Sa dinungan tati ayan na. Lakay. Wangyo, lakay. Sa dinungan tati ayan mo. Wangyo. Wangyo. Ni. Gari ka man. Ni Aw matigati pulyetos na dituin. Kinawan dati bagnan nga pagitipan na pulyetos na. Nasapa nga tangalimwar.
Apin nga da stapler dito eh. Kaano pin nga da stapler mi? Bagay siguro dito ubing. Na-misplace dala siguro. Wangyo! Awan sa ngagpaiso na. Namanggitan di kusina. Una baka da di CR. Wangyo! Nakasilaw mo ka kusina. Nagidadang mat iti danumon. Kan adda dati nagkapyan na dito lababo. Nasapa siguro nga nagriing. Tas sinapan na tinapan nagkampanya. Angin, aguli ka. Alas 3 pala ti parbango na. Asinong mo ti nakariing itang oras. Sana balin. Di na si Sita. Nasapa nga na rimwar. Pakakitaan nga talaga nga nagbaliwin ti asawak. Kat aramidan ng ti amin. Tapno nung mga bak. Kat tungtung palan ng dagiti Karina kanyak. Ay, sabi ko matamang ati yung arutisuna. Sabi ko machos ko. Sabi ko matadagasat ti asawak. Uri number 7 lakma. Basta mangabak ni Wangyo. Ay, tiyamog no saan ka umay itayan. Tang. Namabalbalin ko magkatsaket ti umay. Ay, sana mabalin na. Umay katab na no, manong mangag mo. Dati pa nagbilang da, mabuyam, ti pa nagbilang da ti butos. Madanagan ang karuntatang. Kahit iwang yaw, saan ang imay? Saan ang tatang? Agur-ure ka nulat tayo balayon. Sulat ng kita kagiti ubing. Kaapay madanagan ka, jak pa'y madanagan. Ingkag dingag. Tasyak. Agawid ak taon, kahit na'y. Sigurado mo, ti pangabak kaon. Nasaya at ano kasta, tatang? Nga may mangig ko, dagiti panagbilang da. Kaya talaga nga, sandak nga, kayat nga, maabak dagiti kabaranggayan tayo. Gaputan na pudno ti panagserbim kadagiti bumarangay, tatang. Ay, maragsakan akmat. Takanayon mo, nga mangig ko, nga may basa. Tinagan, ti asawam, anak ko. Agpiso, tatang? Ay, kiwuna. Dahita, ti bunga, ti kinagagat na nga mapalagkamkampanya. Iso nga saan ako, nga mas daaw, no apay nga, aduti nang ibutos kinkwana. Ni Wangyo? Ay, may salaang mo ti Wangyo ang kandidato. Ti manugang ka, ti asawam. Numan saan nga number 1, panagritnak at iti tinga, number 3, number 4. Alakit mayati na, tatang. Ay, wag. Tinasisita, sumrek ni Wangyaw. Kat bilibak keng kwa ken dayawik launay, nga saan na ngayon palubos nga, aramaten nati, nagang ko, ti kinakapitan ko, tapno tigas na gati butos ti tao isuna. Hindi kahit bukod na nga initiative, bukod na nga diskarte, bukod na nga effort, bukod na nga kapanunutan, dati pa nagkampanya na. Maragsakan na nga makangig ka na kita nga balikas mo, tatang. Nilaan mo to, no kasanot nervyos ko. Ay, agrelax ka lang, anak ko. Kahit kung agbantay ka ata, gawin nakbat na, ganda makaturog ako sa pulin nakbat ni nanang mo. Sige, tatang. Kanapaman nga, ibagadan ton, bilang ti butos, dagiti kandidato, ti kagawad.
Ito nga maamuam no may kamano ni Wangyaw. Ngem natalgad tiriknak, patsek nga simrek isuna. Talaga, tatang? Wen, balasag ka. Iso nga di ka nagdanag, ag-relax ka laay. Kastigayam mo ti. Kastigayam ti. Rik na ti. Agbuya iti. Panagbilang iti butos. Oh, Diyos ko. Ni. Kanayon mo't nga may basa tinaga ni Wangyo. Diyos ko. Makapabang artik na. Uy, congrats, Mare. Sigurado nga sumurit nila kay mo. Kanayon nga may basat nagan na. Ha? Ay, uwan, Mare. Agyaman nak, ah. Pare, sigurado ni pare. Ay, si kakayan, pare. Uwan, agyaman nak. Nalay nga talaga ni pare. Thank you, pare ah. Ha? Thank you, ti Anya. Okay. Adawat, ingkatag biti bagas ah. Thank you, natintad di pare. Ha? Anya nga inted? Ha? Kat de tinted ni pare, Mare. Anya nga inted? Ay na. Amin damot kat nang ted yung nagdakkel tinted ni pare. Kadagupan nga kagawad. Iso kadagupan na nga kagawad. Iso nalaing ti nang ted iti sagsasangaribo. Anya? Sa balin sa amin. Nagbidot kayo, Mare. Pangalan ko mamot ni Wangyo titid na nga sagsasangaribo. Ay na. Parbangon nga imay. Pinarbangon na't imay nagi nang ted. Anya? Mas dao kami nga rod. Ta, no asino di tagtugtugtug iti parbangon. Nimid gayam, Nimid gayam Wangyo. Kaya di ko mas dao kami ta. Ada malata yung papitpat na kada kami nga. E di kitan mi kat. Dati pulyetos na. Nga da naka-staple. Ada naka-staple. Ada stapler na. Uno naka-stapler nga. Sa ngaribo. Dati agila. Agila? Pangalan ko man saan? Baka nagkamali kayo. Nagbidot kayo. Pangalaan ko man Wangyo ti ibunong na kwarta. Ay na. Tsaka mo Ti amo kakit amom. Ala. Awan ti amok ka dayta. Aya. Iso tinangabakan na. Ay na. Talaga nga, ure no saan nga nagibunong, ibutos bimit kid di No laki di, ure manghiyawat lang kumat pulyetos. Na siyempre, endorso nga rod ni Kapitan no, saan na sigurado nga, makatulong iti barangay. Angin, nagitid mo dito sa sangaribo. E di nalamin na. Aya. Wangyo. Agpudno ka man kanyak? Bakit? Nagibunong ka kanumad gamit ti kwarta. Iso nga nagadot botos mo. Ay, kwa. Apay, imbagada king ka. Kutuwa na. Katati amuda kat amok day tang inaramid mo. Ang imagurit ka man damagik magking ka. Ay, kwa. Nangalaam ti bunong mo. Saan mo't nga aramid ni tatang day ta? Ay, anya nga saan no, nagibunong mo dakit itaduma. Sagduduwag asaw. Wanang sa ngaribo ka no timbunong mo nangalaam. Ay, pasensya kang bakit. Ang sinigurado lang ang mga bakak. Anya? Nangalaam ka raw, timbunong mo nangalaam ti kwarta. Inlakog di talong ko bakit. Anya? Kaya pasensya ka na. Kaya't ko lang mat nga. Saan nga maluksaw ni Tatang Mau? Unay kamutan. Inlakom tay talon mo, tay talon tayo. Uwan bakit? Tinawid ko kadagay tinaganak-kanyak. Ayan na, anya, pero ti talunan mita.
Ay kagawad ak tumatay. Uray pa'y agtalon ka lang taa. Ay uray ka matan maulaw aking ka. Ay iti amok man no kaya't mo nga mga tiwag bakait. Una nga maping ganaskan nga gibunong kat kwarta. Ay unay ka numamo ni tatang dayta. Diyos ko adadaman nga maluksaw king kan. Anya kan talaga. Ti kayat yaw. Agkagawad ak wano agtalon ak. Ay uray kan wang iyaw. Bakit? Maabrot kong tumatlaang dati. Talon ka. Di ka lang nagpanpanunutin. Pagsapulan dahita, pagsapulan tayo. Isot paggapan di. So, paggapgapan di matmat gidam nga agserbi kada kami, kada tayo. Inglakom na. Kaya damas sweldo ti kagawad. Saan ka day? Kaya, una nga mabalimulat tamo tagtalon, ta saan mag nga. Uri di kita daduma nga agtuturay kat adamit sa bali, adapit sa bali nga trabaho da, pagsapulan da. Ay, di mo kakit, no kagawad na kakit, kagawad lang ngayon. Ay na, Diyos kaya. Baam ta. Aramidik to ti amin, tap na no. Maabrot ko dati imbunong ko bakit? Kasano? Di mo kunain nga kurakot ka. Sigurado nga laksiden na kanitatang. No kasadaramidin. Saan ka di nga dakil ti sweldo't kagawad? At dadagati kagawad nga nagpipintas ti babalay na. Ay, na Diyos ko aya. Wangyo! Sana nga nakaturog nga nasayahat ka daydi nga rabii kasin yung idi rabii nga panakaduktal ko tinaramid ti asawag tapno masigurado na ti panangabak na. Iso nga nagtaklinak manen keng kakasin takayat ko ti agpabalakad kayat ko tagkid daw iti tulong yo. Nasakit launay ti nakim ko iti asawak. Dada iti pagsapulan mi nga talon. Inlako na. Ayat na lang nga ada maibunong na kadagiti kabaranggayan mi tapno no ibutos da. Ket di nala pinanunutin nga numaamuan maduktalan ni tatang daytang inaramid na ket makagura sigurado. Naragsakak kumata nangabak ti asawak nga kagawad iti barangay mi kasinyong angem gapo iti naduktala ket makagura aklao na iti asawak. Ay. Gapo ta adapel lang tiya nasaya ata panagpanpanunot ko. Tinawaga no in message ka adagos kasin. Tano talagang nga maamuan ni tatang ti amin kat gurain nak ni tatang talagang Diyos ko jakla amon. Ang mga numaaramid ko ti mangisina ken ni Wangiyo. Dahil di ba kabuklan ti may kadua paset ti surat ko kasin nyo nga tuloy di mo na. Nagtungpalan ti panagtaray ti asawak akagawad. Nga nakaaramid iti dakkelabidot nga iso tinangitid iti problemak ita. Balakadan dakman kasin no anya trumbeng aramidek. Ipudnok ka din kinitatang sakbay nga maamuan na iti sabali nga tao dahita nga inaramid ti asawak. Wenno anya, jak amo, no anya taramidik kasin. Pangaasiyo. Tulungan dakman. Sabi ko mga na kaibati, iti adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag dati nga surat ko. Kaya agyaman aking kakasin ti anos ken laing mo nga ng titbiyag dati nga surat ko. More power to your program and God bless everyone. Ayan, sakbay nga igibos ko. Ti surat ko, kablawak man, digiti nangatiw
kadeti kalkalpas na laeng barangay and SK elections. Kas namiten, digiti saan nga napagasatan, better luck next time. Tuyag problema man na pagaya mo, Kiana, iti Ilocos Norte. Thank you so much, Manen, Kiana. Ti pa nangiburay mo kada kami dito nga pakasarita. Ket namnamaem nga, mabalakadan da ka, Manen, dagiti nakangeg kadeti nga surat mo. Alright, thank you at kadigiti naruway nga nagbuya. Thank you, thank you.